маркази ҳавошиносӣ гузориш додааст, ки пешбинӣ мешавад гармии ҳаво дар Тоҷикистон то 12 июн ба 40 дараҷа бирасад. пизишкон ба сокинон тавсия мекунанд, ки иқдомоти эҳтиётиро анҷом диҳанд. برای پیشگیری کردن خطر گرمی باید حتما نوشاکی آبی استفاده برند، نه کم از 1.5 لیتر. خود را از نوشاکی گازناک و شیرین خودداری کنید و خوراک‌های روغنی. اینچنین حتما در وقتی گرمی از ساعت 11:00 تا 16:00 در نوری آفتاب کمتر استید. حتما لباس های پختگی و آزاد پوشید. اینچنین در جای کار، جای زیستی که خیلی هوا گرم است، با استفاده کاندیشنرها می توانید پیشگیری کنید. با گفته پزشکان، بیماران دیل، دیابت قند و کسانی که از فشار خونی بالا رنج میبرند باید در این روزها سلامتی خود را احتیاط کنند. و چی باید کرد هنگام تاثیر منفی رسانیدن هوای گرم به فرد؟ اگر شما در خود و یا در نزدیکاتان نشانه های بی‌حالی، بی‌مداری، بلند یا پست شدن فشار خون، درد سر، سرخ شدن روی‌ها، قیء دید بی‌حضوری مشاهده کرده باشید، حتما اولین درجه در سایه باید نشسته ایستید و خود را با آب نوشید، آب خنک. ҳавои гарм сокинони пойтахтро дар ҷустуҷӯи соя ва ҳавои муносиб ба боғҳо ё соҳили дарёҳо мебарад. маҳтобӣ ҳам дар ин рӯзҳои гарм писарашро барои обозӣ ба кӯли ҷавонон овардааст. то охира мешинем, нигоҳ мекунем гудакора. нигоҳ накунӣ и ой калонай. хелда апасния гудакода. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сокинон ҳушдор додааст, ки ҳангоми шино дар рудхонаҳо, ҳавзу кӯлҳо худро эҳтиёт кунанд. ба гуфтаи мақомот, аз ибтидои сол то кунун дар кишвар бештар аз 40 нафар хурдсол ҳангоми обозӣ ғарқ шуданд. мушкили бузург оне ҳаст, ки айни замон таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ба охир расида истодааст ва хавф ниҳоят зиёд мегардад, ки кӯдакон ба таътили тобистона мебароянд ва муроҷиати кумита бори дигар ба падару модарон аст, ки бояд ки реҷаи истироҳати фарзандони худро бо кӯдакони худ таҳия намоянд. онҳоро набояд беназорат гузоранд, чун аллакай талафот хеле бузург аст. мо бояд ки омодагии худро бинем. бар асоси бунгоҳи ҳавосанҷии Тоҷикистон, гармии ҳаво дар вилояти Хатлон дар 3 рӯзи оянда ба 38 то 43 дараҷа ва дар Суғд ба 35 то 40 дараҷа хоҳад расид. ҳамчунин дар бархи манотиқи кишвар ба вижа вилояти Хатлон ин рӯзҳо ҳавои хокбориш пешбинӣ мешавад.